Pridružite se princezi Elizabeti i njenim hrabrim saputicima na uzbudljivom novom zadatku u spašavanje životinja iz zabranjene šume. U carstvu gde magija vlada i opasnost vreba u svakoj senci, princeza Elizabeta prima strašne vesti. Nekoliko stvorenja iz njenih čarobnih crteža je zaglavljeno u opasnim dubinama zabranjene šume. Bez trenutka oklevanja, okuplja svoje verne prijatelje minus lavandno obojenog slona, prugastog majmuna i zmaja sa nogama minus i kreće na hrabri zadatak da oslobodi bespomoćne životinje. Njihovo putovanje počinje sa osjećajem hitnosti, podstaknuto znanjem da je vreme od suštinskog značaja. Dok se dublje upuštaju u šumu, vazduh postaje teži od osjećaja zlosluti, a gusti krov iznad baca jezive senke na njihov put. Šuma sama deluje živa, njeni drevni drveće šapuću tajne zaboravljenih carstva i neispričanih opasnosti. Ali princeza Elizabeta i njeni saputici nastavljaju dalje, njihova odlučnost nepokolebljiva pred izazovima. Na putu sreću mnoštvo izazova, od opasnih provalija do pretećih stvorenja koja vrebaju u grmlju. Svaka prepreka testira njihovu odlučnost i primorava ih da se oslone na svoj i timski rad kako bi ih prevazišli. Ali usred opasnosti, trenuci zajedništva i humora obiluju, dok neobična grupa avanturista deli priče o prošlim podvizima i snovima o trijumfu koji tek treba da dođe. Dok se približavaju svom cilju, prisustvo zle veštice postaje sve veće, njena tamna magija iskrivljuje samu tkaninu šume. Ali princeza Elizabeta odbija da bude obeshrabrena, njena hrabrost neustrašiva dok vodi svoje prijatelje u srce tame. Na kraju, suočavaju se sa vešticom u klimaktičnoj borbi, njihova hrabrost sjaji svetlima naspram pozadine izazovnih senki. U buru čarolija i čelika izlaze kao pobednici, životinje oslobođene iz njihovog čarobnog zatvora i šuma okupana u svetlu novootkrivene slobode. Dok se vraćaju kući, umorni ali trijumfalni, princeza Elizabeta razmišlja o lekcijama naučenim tokom njihove avanture. Kroz timski rad, hrabrost i nepokolebljivu odlučnost, dokazali su da čak i najtamniji izazovi mogu biti prevaziđeni snagom prijateljstva i jedinstva. Pridružite nam se u nezaboravnom putovanju prepunom uzbudljenja, zajedništva i čarolije u spašavanje životinja iz zabranjene šume. Držite oči otvorene za još uzbudljivih avantura sa princezom Elizabetom i njenim hrabrim saputicima, ekskluzivno na Wonder Kids.